My name's Karen Ann Williams and I live in 56 Caer Saints, Carnarvon. It was horrendous beforehand. The bathroom was all damp and all peeling, the floor was horrible. Having small kids, you couldn't even let them go on the floor, slugs would even come in, it was disgusting. And in the kitchen, all the doors and drawer fronts were all falling off. Outside, they did all the new pebble dash and windows, the roof and doors. Inside, we had a complete new bathroom, even the brickwork outside. New kitchen, decorated all of downstairs and the hall. Don't have to buy as much gas or spend as much on my utility bills because you don't need the radiators on hardly at all. The insulation's made a big difference. I've got 4 children and they're all, like my 3 boys, they're all of the age where they want to go outside and play, and with the side gate now I know that they're safe in the back garden and that they're not going to go into the road, especially with my youngest boy who's 5 and she'll be going in the garden soon, so they're much safer. My name's Jackie Hughes and I live at 1 Cae Gwigyn Talabont, Bangor. They pulled the first house down and rebuilt a brand new house for us. It was falling apart basically. It was a prefab house, so they were only meant to be at pre-war, went there and only for 20 years or so. So 50 years later they were still standing. They did have problems, they were drafty. Just a state really, to be honest. I've had situations you'd open the window, literally the frame would just come out. You'd have to hang on to dear life. Windy days like today, like to the weather, you'd be in bed and you could feel the vibrations through the walls. You know, it felt like the house was shaking. It was terrible. Obviously we didn't realise how bad the house was before until now. You know, we're now living in a lovely house. The house is warmer, so much warmer, energy efficient, so much better as well. I haven't even put the heating on up to now, which is unusual. By now we would have had heating on, 2 duvets on the bed. Just having hot running water makes a difference on tap, isn't it? And it's just more comfortable. Effaith Buddsoddiad wedi cadeirydd yn y ganolfan. Mae gennym ni skatepark ers 2004 a bydd oedd y plant yn mynd efo'r hogia mynd efo beics yna. Wedyn, mi ddoth o'r syniad i fyny gyda'r pobl ifanc sydd yn licio BMX track. Mi ddoth ni chwilio am grantiau fatha CCG. A wedyn mi fydd cymunedau cyntaf gweithio hefo grŵp o bobl ifanc yn gwneud yr planiau ac mynd trwy'r broses. Heb y grant, dwi'n meddwl sef wedi mynd o gwbl. Mae wedi gwneud newid mawr, cos da ni'n gweithio ar brosiectau newydd. Mae gennym ni 2 lleol sy'n wrthi wan yn gwneud training BMXio bethau fel trwy Cycle Wales. Hefyd, da ni'n mynd i heirio beics allan. Mae'r effaith mwyaf mae rhieni wedi dweud ydy bod plant allan fwy. Andrew Davies dwi yn un o 2 mentor yn gweithio ar prosiect gyrru ymlaen i sgiliau. Dilyn 10 prosiect pilot yn 2011, oedd yn amlwg bod angen sylweddol am prosiect mentora fel gyrru ymlaen i sgiliau. Oedd i lawr i ni, sef sector gwyfoddol a prosiectau unigryw. Heb y cyfraniad a cefnogaeth CCG, mi fysa 360 o pobl ifanc draws Gwynedd i gyd wedi colli allan ar gwaith ar cymwysterau a llefydd a cwrsydd coleg. Erfil Williams yn enw fi, swydd i ydi mentor i gyrru ymlaen. Ers i ni gael arian a cefnogaeth hefyd gyn CCG at y prosiect ni, mae wedi gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ifanc o dan 25. Mae wedi bod yn agoriad llygad iddyn nhw, gael gweld mwy o brosiectau a wahanol asiantaethau sy'n yna i weithio hefo. Mae wedi rhoi cyfleoedd mwy eang i bobl fynd ymlaen i wella'u hunain. Carys Bowen ydw i, dwi'n gweithio fel cydlynydd gyda prosiect Codi'r To. Barry William ydw i, cyfarwyddwr cerdd Codi'r To. Ni'n brosiect sy'n gweithio mewn 2 ysgol gynradd, yn ysgol Maes Sincle ac yn ysgol Glancegin ym Mangor, ac i ni'n darparu gwersi offerynnol i flwyddyn gyfan o blant. Enw fi ydy Ken, rydw i'n 10 oed a rydw i'n chwarae corned yn y band a
swrdw yn y samba. Da ni wedi mynd I Caerdydd a da ni wedi perfformio yn y Senedd. Dwi'n hoffi codi'r to oherwydd dwi'n cael chwarae offerynnau efo ffrindiau. Yn y fideo ailad, yn y band dwi'n chwarae cornet a yn samba dwi'n chwarae agogo. Un noson nes I fynd I ty Megan ffrind fi a dyn nath Bari a Iolo ddod a nath ni cynnar. Oedd pawb di mwynhau a nes I fwynhau mwyaf. Wel, yn sicr mae'r cefnogaeth ariannol ni'n I derbyn oddi wrth Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi galluogi ni a chi ymestyn y prosiect. Mae e'n golygu fod yna gyfleoedd newydd i'r disgyblion o fewn y ddwy ysgol. Da ni'n hoffi sicrhau bod y plant yn cael hwyl. I fi, dyna beth yw'r peth pwysica, bod nhw'n cael hwyl trwy cerddoriaeth. Yr effaith mwyaf dwi wedi gweld ydy bod hunan hyder a sgiliau canolbwyntio'r plant wedi newid gymaint. I'm Peter Evans, and I'm one of the directors at Ems Olsen & Evans. I would say about 80% of our work is done locally. We predominantly did external works. What CCG has done for us, more than anything, is training and apprentices. It has provided a lot of benefits to the area. The certainty of having the contracts, it allowed us to sit back and decide that we could give this amount of training, bring these amount of apprentices through, and in some years we're doing 600 to 700 properties. What it's given us is the confidence to push forward and go for contracts that we may not have gone for in the past. The spend that CCG has made with us, I would say, has increased the spend by 400% to what they would have spent outside. For the local economy, it made a hell of a difference. We were employing over 100 people at one stage during the contract. Directly employed people who worked for us previously have now started their own businesses and they're subcontracting themselves. The skill base that it's increased within the area is quite phenomenal. Robert Williams, dyn nhw I, a dwi'n gweithio I WGC. Y swyddi ar hyn o bryd ydy technegydd iau. I gychwyn I ddath criw o CCG I roi cyflwyniad I ni ar y cyfle. Nes I benderfynu ar y pryd bod profiad ar yr adeg yn be o'n I angen I helpu efo gwaith coleg. Felly, nes I drio yn y proses a fes i'n llwyddiannus yna. Drwy'n wneud y profiad o CCG, ges I gyfle I ddod yma yn lle dwi'n gweithio wan I WGC am 3 diwrnod fel profiad efo gwaith dylunio. Ar ôl hynny, nes I benderfynu trio ymwaith a nathon nhw gynnig gwaith I mi. Felly, nes I reit lwcus mewn ffordd I gael gwaith rhan amser ar y pryd, ond eto cario ymlaen efo astudio'n coleg. A wan, blwyddyn wedyn, dwi mewn gwaith llawn amser a dal yn coleg I astudio peirianneg sifil. Dwi'n reit lwcus bod y gwaith dwi wedi gael yn fama yn lleol. Yn bendant, swn I wedi gorfod trefydd yn bellach I gael gwaith. Nerys Cyffys ydw I a dwi'n swyddog prosiect cymunedau'n gyntaf. Da ni wedi dechrau cwrs dewch goginio yma bob dydd Iau. Felly, da ni'n trio hybu y gymuned I fita'n iach. Maen nhw'n cael lot o hwyl a maen nhw'n dod yn agosach at ei gilydd, maen nhw'n gwneud ffrindiau newydd. Hefyd, da ni'n gwneud y sesiynau fwdwais drwy yr NHS. Mae hwnna'n helpu I bobl illa colli pwysa. So mae'n gwneud lot o wahaniaeth iddyn nhw. Gra mae bobl yn dechrau meddwl mwy am pwysigrwydd bita bwyd ffres. Dwi'n rhedeg sesiynau steps wan ers dros 6 mlynedd. Be di hwnnw di sesiynau 7 wythnos o godi hunan hyder. Enwedig I bobl sydd lla efo problemau iechyd meddwl, neu bobl sydd bod allan o waith am gyfnod. Felly dwi fod dipyn o lew o bobl wedi bod mynychu hwnna yn Sir Peblig. A mae'r gwahaniaeth mae wedi gwneud iddyn nhw yn anhygoel. Da ni'n cael cymodd CCG I dalu rentu'r lle yma. Felly heb dyn nhw fysa ni'n hefo swyddfa. Mae'n bwysig cael Sir Peblig I hunan oherwydd mae'r gymuned bod yn ddefnyddio fo cyn I gymunedau'n gyntaf ddod yma. Ac am bod ni'n y gymuned mae pobl yn dod I ddabod ni'n well. Sianel Fleming ydy'n enw fi a dwi'n ysgrifenyddes y cwmni sy'n rhedeg siop yn y groes. Flynyddoedd yn ôl mi o' 'na bost yma, mi o' 'na siop yma. Doedd o ddim yn gwneud digon o elw.
Mi gaeodd y siop, ond mi ofynnodd criw o'na ni fysa ni yn cael just defnyddio'r adeilad. Mi oedd y siop yn amlwg yn wbath oedd y gymuned angen. Wedyn mi ofynnon ni am grant ac oherwydd hynny oedden ni medru tacluso'r tu mewn fel bod ni'n gallu gwerthu mwy o bethau a cynnal gwell gwasanaeth i'r gymuned. Dwi'n meddwl bod o di roi mwy o sicrwydd i'r busnes. Fysa'r peth di mynd yn stêl a sa fo jyst ydi lefelu allan. Os na sgynnon ni fwyd i'r hewi, sa sgynnon ni lo. Maen nhw'n fynd i rwle arall, ond da ni yn medru wan cynnig bob peth yn fan hyn wedyn go iawn sy'n rhaid yn nhw fynd o yma. Mae o'n tynnu'r pentra at ei gilydd. Mae'r elw i gyd yn mynd yn ôl i'r siop. Da ni'n medru cyflogi wan lle wedyn mae'r gweddill yr oriau'n wirfoddol lle. My name's Dawn Davis. We didn't have anything really for the children to play. They were knocking the old playground down and we decided we needed something else instead of it, and we decided to create a committee and raise some money to make a new park. Oh, it has a massive impact. It's changed the children's lives. They come straight after school when the weather's nice. They love it really. It's always busy here. Pam bo chdi licio'r parc? Achos mae'n lliwgar. Achos da ni'n gallu chwarae ar y sleid. Sian ydw i, dwi'n rhan o'r grŵp y parc chwarae. Da ni wedi cael swm go enfawr gen CCG ac o'n i bai amdan hynny. Dwi'n meddwl fysa ni wedi cyrraedd y gol o gael y parc newydd yma. Bydden ni ar fi'n rhoi fyny, felly da ni falch iawn o'r arian da ni wedi cael drwy CCG. Efo'r parc yma, mae'n golygu bod plant lleol yn gallu dod yma, bod gen nhw le i chwarae, lle saff, lle lliwgar, lle hapus. Mae'r lle'n llawn o hyd a wrth gwrs da ni licio bod plant yn chwarae allan a mae o wedi cael effaith da iawn ar y gymuned.